Suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga pelanggungan sing kami agama Islam balik-balikan na hadyain biya mga pagpatumtum sin kami supaya inyan tumutog halon sin panganal na to iwan supaya mabiyak sa nato ing ginawaran na to amin dumasin pakaradyaan piara sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring haraak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab yung pagpatumtum piatumtum ini hamuk deng ha mga nikmat sa lagu-lagu deng ha Allah subhanahu wa ta'ala karena imanu siya biakato magkasa magkalupa yan tabiat simpagkamano siya sabab yan subay hadyaon pagpatumtum piatumtumiha antara sing kita niyo na in parkala pag-agama labi-labi na tuod subay hadyayan doon tutog in pagpatumtum piatumtumi hasupaya di kahilangan in amal ibadat sing kita niyo amin napauna nanto na labi na pa Allah subhanahu wa ta'ala in yaturi kita mabaya karagdagan gamayan ganap mangganap tiap-tiap waktu rihil ka ato sin Allah ta'ala amin mahinang hikapataod na to sin amal na to dito hadarat niya hasupaya ando kailo amoy in laungta hipo-hipuan kita sin amoy in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato ni mga palanggungan hakam Islam. Naman jari in pangadjian na to hadlaw ini hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala mga mapaamuhon aun sa ini tagsuko sin waktu ini ta sumagawa wala nakasakap asawabyan to hasupaya di malupasin waktu na yari kami long ta amuin sumumpiang long simbahasa sin kami atin gumanti amuin hasupaya di malupas in waktu na to bihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na in pangadjian namin bakas na pangadji na to long ta imbunal niya ha ini kaya tagnaan na to na mga nakatuna hati ko ini dimakan na hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala balikan na to misan ha amin labay pasapaton na dya supaya matibuok in pangadjian insyaallah subhanahu wa ta'ala hari pakita niyo lumatun pa amin laungta ini kasabab-sababan niya sin amin hasupaya in yadto madawhat na to in amoy in sarayaw-rayaw pangaddatan. In pangadjian ini amoy in sarayaw-rayaw pangaddatan matarang kato taniyo in uno-uno katan sibu da pangaddatan dungan kajari sin tiap-tiap manusia iwan sin pangaddatan daing haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala na inyan katantan impuunan niya ring hatuhan na to Rabbul Alamin tanda niya misan ingkignot kahibaltay ni Allahu Ta'ala in nagbabaya. Nahasabi to suwe na to buton harap kaniya pangayon lawakon na to in sabab manabab hasupaya amoy in hikarhil kato taniyo in sarew-rew pangaddatan karena nasabot na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam daing pag papanjari kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala rin kasiwi niya sampai siya limasag sampai naabotin waktu amin diaak na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala na wayroon manusia amoy in laungta
maka paghimumungan insya yaon laung taon mabista roon na tawaon matusi nila roon haon ini tabiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini wala nakaamuha aturan pagkamanusia wat malaingkan insya uupihan sin manusia doon halaw man sin kauman Makkah al-Mukarramah sampai paamuin nakawa na rin doon kaniya na labin luba na tuod doon na amuin diaak na siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Biya na sinagi in Rasul sallallahu alaihi wasallam nabantog siya bukon pasalan sin ilmu. Wala siya nabantog hangan sin ilmu. Lumakawain siya laung ta dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala katinggihan daing hapar sa babansin adat palangay marayaw. Dahil parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini kau ya Muhammad, na yan na kay mo in sarayaw-rayaw pangadatan sa lago-lago. At niya amunain, mapatut upihan sin umat niya katantan supaya na in siya makapaglundang panon iban sin daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paggain ini pangaddatan ini long tadungan kajari iban sin amin dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya adapun in pagyanun hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato subay nato lawahunin sabab. Kita niyo im maglawag sin sabab supaya ikarahil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. In Tuhan na to Rabbul Alamin biya baita niya yan asal katan in marayaw piyag marayaw niya hikarayaw kato taniyo. Amo antin urulun na to im mga parsababan nito supaya madawhat na to. Biya sinagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. In ako riyaak sin Allah subhanahu wa ta'ala magsampo na sin sarayaw-rayaw adat tabiat atau adat palangay. Amo yan mga katawtay manghuran. Naman jaribang taasubuhun ini sila. Amoy in nakaun ring kato tanwini nakabatok pa akaman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na to di mga kasahabatan. In sila ramikyan di sila maghundong. Daing hawakto pawakto daran sila nag-aagsu-iagsui, nangangasubuin hambuk pahambuok, bangaon karungan nila kiraita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, saruon doon sumaplag halaw man sin sila katantan, sabab sibu inug nila singkatan gumawa daing kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab natanto nila ing katantan niya daing hatuhan Rabbul Alamin. Iban kaya ingatan nila matarang, yaw mimikit halom simbigi jantung nila, bang uno in katan marayaw biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyaon matan piyag marayaw sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yan to mga katawtay manghuran, haram Islam. Naman jari na sabot na to na mga katan laun tatungod pa amin parkala, ini iabutan sin amin pangadjian ini muna roon nasabot na kaunayad to husnul khuluq fi muamalatil khaliq jalla wa ala. Amuin sarayaw-rayaw pangaddatan doon haamuin ini kapag amal ta harap pa amin nagpapanjari kato taniyo. Nasambot taroon haon in tuparkala, amuin bakon talong ta. Pagtuyuan ta, lawagon, hipangasubo, hamang ataw makahati, daing kato taniyo. In katan sin suy-suy ring Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayaon, uno-uno na suy-suy, baita daing halam sin Quran, baita daing hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, baita daing hadis kudsi in kita subay mamunakon magsabunnal in katanya on kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan niya doon haon amuin lumag
kita umingat kita singkatan hukuman, bangaon hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong ta tumarang, hapamham sing kita nakawa tareng mga sila, labi makahatireng kato, taniyo, amin magtuy-tuy na to paganggautaan. Paganggautaan, sarta, bang na to kapag anggautaan na, hipang lapay na to na pa mga katawtay manghurad na to. Bihad to, sabab in uno-uno, panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, si mampay marikato taniyo, ang panatuin niyaon piyag tuyuan, iupihan daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo natin pag-iyanon, in kita amin nagluwas lungsad, himinang simpang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magpatudyosin hinang doon hakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta doon haon kumawa kita sin mga bunga niya, kuno na to madawhatin bunga, suway napto hipag marayaw paruwaing deng kato. Tanyo hipasampay kanila, sibo datumay maiban sindi, in kita nakapuas deng hakataksilanta, pagin hawawaranta, muna-muna, na inyad to tay maun hisiyusyunin tumayma nakabak na kita amal, damikyan inwala na naimai nahinang na to daamal sababing kita nakapasampay. Damikyan inikatunya amuin alupun na to in uno-uno nakiyadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo nakiyadar sin Tuhan Rabbul Alamin, amuin asal nakasulukis, haamin parbahagian sin tiap-tiap hambuk deng kato taniyo, amo na lang na kadar na iwan sin amoy in kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhun kato taniyo, suway na to yan tay maun, iwan pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta pagrida, in Allahu ta'ala ri magdihil kato kabinsadaan. Tantuhun na to, halawm sin bigi jantong na to, bangkitan niyo sin Allahu ta'ala pananamun sing kasigpitan, kitaon bang biadinin hugot sin pamaggut na to harap kaniya. Sabab inyan katan tutukasan mga katawtay manghuran, haagama Islam, tutukasan, nasarta magrida kita roonhan. Na in siyo-siyo na rin haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, magrida, hauno-uno na pajaton sin Allah subhanahu wa ta'ala harap kaniya, na inyan baitaan da kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin Tuhan Rabbul Alamin, ubos tahinangon impiyang daakan niya, na biya sin mga kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing hatuhan na to Rabbul Alamin, bang maabot na inadlaw Eid, amun lang ta inihipag, initatabok na to na sin salamatan na to pa, deng Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to yan bukon matayma na to kaulinan sin lima na to sa sumagawa iyad to na miyumumusin Allah subhanahu wa ta'ala ha kakitab-kitaban sin parsukoan sin hambuk-pambuk deng kato taniyo, jukup-jukupan na inyaon katantan amuyin ma ini tabuk na to daing harapit na to patuuhiruhal sin mga malaikat daak sin Allah subhanahu wa ta'ala patiap-tiap tagdapukan niya. Naamo yan mga katawtay manghuran, haagama Islam. Na bang kita nagrida, hauno-uno na piadya to sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, baitaan kita sin Tuhan na to Rabbul Alamin, labay ring hapangasubo niya, mga malaikat niya, laong niya, mga malaikat ko, na uno ba ha, inhitong basko, ha mga ipon ko, amin nagrida kako. Himinang simpiyang daakan ko kanila sibu da inyaon hikaluhay iban sinikasigpit. Tiyatay ma nila katantan labay ring hapagsabar iban pagrida kako. Nalawng si mga malaikat, ya Allah, ya Tuhan, ramu, wayroon da saan do kaing daing sinamuin, hitukbal mo, imparsukuan nila, biya lang niya sinamuin tao, bang ubos na maghinang, amin hulas-hulasan na hari patumahay lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inhulas nila, hikatukbal mo na insalamatan nila. Nalaong sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon hawak to yan, na
kadto na kamo panahon na kamulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagga nagrida kamo sin papagridaon ta kamo sin uno-uno na dihil ko kaniyo, haadlaw ini magrida na ko kaniyo, iban hitukbal ko na kaniyo ing kaampunan niyo hawak tuyan. Naamo yadto, habihad to sa jabeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo, malagbo na yadto kakuyahan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan wala kiaruhal palima na to. Ampain inikatan, bang mo kitaon ing katantan, lasa iban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya, yari kita hababaw sing gumi ini, na yari kita sangdan-sangdanan sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mataod manusia, di misan makakila, di misan amuin kumati, di misan mag-ino-ino si mga katan pakaradyaan niya. Aun waktu manusia, bang siya maglawag, sin uno-uno nalalawakon niya, biya sin alta, na inyaon kataan mang niya karaakan niya, kalupahan niya, nakailo in Allah subhanahu wa ta'ala min nagdihil ka niya. Sin inyaon kataan tandang hatuhan na to Rabbul Alamin. Hangkan na, suway hadya kita, amuin magrida, ha uno-uno na amuin, uno-uno na hirihil ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab biya na sinagi, tukasun kita hakasigpitan, tukasun kita hakahaluyan, tukasun kita hakamiskin, tukasun kita hapagdaya, tukasun kita hauno-uno pakaradyaan, biya sim masakit, in masakit dumatong yan, lasa ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in kahimutmutan niya, in manusia apabila makananam masakit, ampa inyaon sakit niya yaon, laong si mga sila mag-uubat, wayroon na ubat, na ingkatan halikusan niya, iaatod niya roon haon, amin mapangannal niya, sindi na makatabang kaniya, wayroon mahinang hang sulag uno-uno, doon hayaon, makaharap na siya mangannal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw aon pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan way pag-iman pa Tuhan Rabbul Alamin, hawak to yan, mga katawtay manghuran, umaluhoy siya, harap pa Tuhan Rabbul Alamin, humangad pataas, iban pag iyan niya, may tayad to, sabab sumukat siya, madto pa amin ialop niya, iwan kiannal niya, hawak to yaon, way makatawang kanya rugaing amuray ni hiyahangad niya yad to hatasin langit, sabab biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo, ingkatan hipag-anak, piyag-anak, gimuwa deng hapalang ini, deng ha ini, laom-long tasin rahim sin ina niya, nagdara sin pag-ianon pitra. In pitra, amin pangannal pagtuhan. Misan niya way kiabatukan di hababaw sing gumi ini, in tungod paparkala pagtuhan, amin imingat singkatan, piyang daakan sin Allah ta'ala, ibang simpiyang langan niya, hasupaya ingkatan piyang daakan katilusahan niya hinangun, in akatan piyang langan doon haon katilusahan niya halian, ayaran ingin hawabaran niya ri sumuukmaun. Karwarwa yaon mga katawtay manghuran, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat in himinang simpiyang daakan, ibadat in tumangkis deng hapiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palanggungan hakama Islam. Naman jari, tungod sin parkala yaon, na biya na sinagi uno-uno pakaradyaan subay na to tay maun. Uno-uno insuy-suy halaw man sin Quran, deng hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan katantan subay na to ini kahagaron, bunalon, amin mamunakon kita inyaon katanday nga Allah subhanahu wa ta'ala amin nagpapanjari kato taniyo. Amo yan tuin subay mahinang sinambuk pahambuk deng kato taniyo. Mga katawtay manghuran, haagam Islam. Na bangyad to, maurol na to, hambuk-hambuk, inyan katantan na maitong nakita niyo ring ha mga sila amuin nag-ibadat matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan niya,
amoy in hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, sibo da kabayaan mo iban sindi mo kabayaan, subay mo tay maunda isab. Sarta muna na pag-anggautaan mo. Iban, hipang hukum mo, hawaran mo muna rin nga katan. Sabab mga kataw-tay manghuran, agama Islam, mabaya imano siya halawang singgumi ini mahinang mahardika. Mahardika siya. Amin kabayaan niya siya na sadya magbaya sing ginawabaran niya. Nainyan katantan tumtuma hindi hababaw singgumi ini. Dihilan kau kamahardikaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawaon maksudangkan kau pia panjari. Hasupaya kau makapagtag-ipon kaniya. Mahita sabab aun babalikan. Aun uuwian sing kita niyo katantan. In uuwian sing katan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na in manusia iban sing jin dua lugal dah. Wairun dugaing. Amunain palawm sin surga, iwan sin palawm sin narka. Na, bang indunhan, wala tatiyayma, in hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala tapiyag ang gautaan, paginhawabaranta, iwan wala tapiyajatu, doon haamuin himinang kaniya, na tanto sadya inyan katantan, na dumatong haadlaw ka na yung pagsusun sinambuk manusia. Amo sayag tuin, subay ayaran sinambuk pambuk ng kato, tanyo matuk madto paamuin, kababayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Manjari, in hikatu, biya kato tanyo, doon hayan, laong niya, amuin alupun na to, in tungod pa kiadar sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Amuin ingkatan piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mabot na in pangumulan niya halawm sintian hiina niya 4 bulan na parahan na siya sin 4 parkala hambok din dito amuin kadar marayaw iban sin mangi. Hati niya kadar marayaw iban sin mangi. Biada kau simbiyaitaan, yadto na siyusulat kay mo insulga mo iban sin narka mo halawm sin kadar yadto. Ikaw na imagbatok kaniya bang uning kabayaan mo narka ka atawa surga. Inyan biyawaita daasal sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini intay-tayan harap pasulga, ini intay-tayan harap panarka. Nakita yung magpiyan. Kangkan na sambil biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ingkatan sin umat ko makasud palam sulga. Amura hindi makasud, hindi mabaya sumud. Uy naman jari inya to subay tay pag inuino isiu ba hindi mabaya sumud. In agisin mga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah isiu ba hindi mabaya sumud? Palam sin surga. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah, man asani fakad abah. Isiu si magtaat ka ko silan in mabaya sumud palam surga. Iwan bang sila nakapagtaat na kako? Tanto ay pagduarwain sila halam surga. Nain mga sila way nagtaat kako, sila hindi mabaya sumud. Nabang mubistahon, in taod makasud dang ha umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyabaita niya in umat niya mabahagi, makakapituan tagtuong kabahagi. In kapituan tagduang kabahagi, harap palom narka. Amo ato hindi mabaya sumud. Hambuok dain makasud palom sulga. Nalaong niya, si mga sahabat ya Rasulullah, isiu inamin niya ito pag-ianon hambuok dayad to. Nahamon na sa ating pag-ianon sin Rasulullah amin nagtaat kaniya. Ma'ana alayhi wa ashabi. Amoy inbiyabagbukan ko bihaon. Iban si mga kasahabatan ko. Ano yan ito inbiyabagbukan si Rasul sallallahu alaihi wasallam? Quran iban sin sunnah. Amo yan in sabab sinikasud palam sin sulga.
Amo yan ingkanganan ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga katawtay manghuran. Nauning pagtaghad to. Sin sila to nakasud. In nakasud palawon sin sulgayad to. Amo na in pag-iyanon husnul khuluq ma'allah subhanahu wa ta'ala. Amin nagparayaw sin pangaddatan niya harap patuhan Rabbul Alamin. Sabab, ingkatan limukat daing Rasul sallallahu alaihi wasallam pangaddatan sa rayaw-rayaw harap patuhan Rabbul Alamin. But in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya maglapal, magpagawa sin suara niya, mamaita. Ha ummat niya, buat malaing kaningkatan, biyayta niya yan, daing ha Allah subhanahu wa ta'ala, sibu daing kaaunan yan, daing ha Quran, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibanin biyayta yan, hadis Qudsi, daing dayan ha Allah subhanahu wa ta'ala, piyanaog daing ha taas langit, damik yan in hadis, inyan damik yan, magpatarang magpasawa sing Quran mahamulya inyan katandang Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay mangurana kami Islam. Naamo yan tuin subay batukon sinambok-pambok den kato tanyo paamuhon na tuin hinang na to doon ha amuin kakahinang piatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naramik yan biyayta doon ha undeng ha husnul khuluq fi muamalatil khalq. Amuin nasabot na in tungod pa amuin husnul khuluq pangaddatan sa rayaw-rayaw amuin magmuamala iban sintuhan Rabbul Alamin doon hato nasabot yadto. In ini husnul khuluq pangaddatan sa rayaw-rayaw amuin haantara sin makhluk atau haantara sin ini kita manusia iban manusia. Hati niya, aun doon haun, perkala jagahan sing kita tungod paparkala antara sing kita iban sin pagkahita manusia. Naroon haun, biyayta doon ha inihi Hasanul Basri, rahimahullah, in pag-iyanon lang niya, husnul khuluq, sa reo-reo pangaddatan, haantara sing kita iban si manusia pagkahita, aun tu biyayta niya. Amin lang niya kaful ada, badlun nada, talaqatul wajh. Tu ini, subay tamaipat marayaw in barantarunhan. Ang pabiyayta kato tanyugway na humunit, mag-ipat kita amuin bukon asal tabi at tanara tarengha, pakandangan sin inata. Amuin in kita maningod-singod. Sabab may ta, in maningod-singod, makasingod na kausin amuin hiwal madtumari. Sa sumakawa in amal sin jantong di mo kasinguran. Subay mura ingaton, biya di inin kaagi sabab subay siya magmisra in hiwal sin udyot pamaranan iban sin hiwal sin jantong mga katawtay manguran. Bat amuanin pagtawahon sin agama sin Allah Ta'ala amunain akidah. Amunain akidah, amunain i'tiqad, amunain mukarna sin tiap-tiap Muslim umalup patuhan Rabbul Alamin himinang sin marayaw piyag marayaw niya. Amu yan in subay paamuhon hainang. Katantan nagkukugdan iban sin tulus ikhlas hinang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala miyamagad hakatan bautan sin sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan mga katawtay manghuran. Naman jari doon hayaon impagyanon lang niya kapul ada amuna in agpangan mo in amuin jilaka mo. Bating kita ini aun dayaw ta iban aun day sab kajilaka ta. Na intaw taga-akal, mga katawtay manghuran, piyakay in-akal doon nakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di manjari makatayim babaw injilaka daing haamuin pagpatiag. Bihad to, subay ingkatan makapatiag kita.
pati agon ta in mangi di kita himinang. Magsabar kita rin himinang sin mangi. Sabab ingkatan sin mangi yan virus, mga kataw tayo manguran. Hikaruan niya, badlun nada. Impagyanon badlun nada, amo na in lang ta, maano siya amuin mura. Naing kaibanan magmaanay mura yan, harapan niya pa, alta. At tinakakita mo daran nagsarak ka. Sa aundunhan, nagsasarak ka pag-awas yan ito, naghibali sa binsimon. Gimuko ayin suara pa, amin suara mo kung marayaw. Nari, impagyanon kapul ada, abadlun nada, biyayta sing sara, doon haon, long niya bukon sadya siya yata'allaku bil mal, bal yata'allaku bin nafs, wa bil arad. Impagyanon doon han pagmurah, nakasud doon haon in laong ta ginhawabaran. At niya hituk sin manusia, in ginhawabaran niya, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod hatay manghud niya. Parkala sin tay manghud niya, hituk niya in ginhawabaran niya, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun karna sin tay manghud niya. Sa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya miya makad, haturan sara, sintuhan na to, Rabbul Alamin. Damikian, in kamaruan sintay manghud niya, yadto ramikyan, hituk niya, in ginhawabaran niya, tungod paparkala, kamaruan sintay manghud niya. Mahita, sababing Muslim magtay manghud, in bariman magtay manghud, bang makananamin tay manghud niya kasigpitan na kananamdain udyot pamaranan niya. Bihan yan in luparagbos sin pag-agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakasabab ito, bukon impagmuraronhan, doon hadyahangan sin alta, sa sumakawa suway marain to pakaradyaan na sabot ito. Amo at tulong niya, amuin ini badlo an nada. Ini katunya amo na in talakatul waj. Amo na in laong ta sawa ay muka. Laong sing kita magbibisara. Sawa ay muka na in lawan sing sawa ay muka pag yanon, amon lang niya maaslum impamayhuan. Aslum sim pamayhuan. At bang umaslum impamayhuan, doon haon, biya kausin, biyay taan, wala siya kiamuhan. Sa sumakawa bang yan, in pamayhuan niya roon hayan bat karna yaon masawa, amoy in bukon amon lang tabi, naggangang sa jaysab, bukon naman timaksud, amoy hindi katiw-tiwan ngumangarihan humakak, bukon naman to, sa amoy biya marayaw in pamayhuan niya, dad tumisan siya bukon nagkakatawa sa sumakawa, amo hindi mag-aslum impamayhuan. Amo at pag-iyanon doonhan talakatul waj. Nabiyita doon naon si mga sila, impag-iyanon lang niya talakatul waj. Kakukuyakan si manusia, makakita kanya, hipagbak niya. Ayaw ri kuyakan kanya, ing kampung kaluarga niya. Misan tauro ka hindi makakilakan niya, makuyag na kanya. Iban inhinang niya to sisinguran si manusia. Sabab imbungan niya katantan pamarayaw. Amo yan, hati niya rin mag-aslom impamayhuan. Na, karna bang umaslom impamayhuan mo pamano siya pagkahimo, ingata, in muna in umaslom pamayhuan, pamayhuan sin nagpapanjari kay muri kaamuhan sin hinang mo. Bihan yan mga kataw-tay manghuran, hakama Islam. Hangkan nari kita manjari magpakay simbihayad to, pakayan sa babing niya to katanhi, kalupasin amal ibadat sing kita. Na, hasabab yan, sampay biyaitaan kita sin, Tuhan na to Rabbul Alamin, sinlaw niya, di magsibo in mangi iban sin marayaw. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsan.
Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kita kau lingkat sin ayat ini. Surah Fussilat ayat katluan tagupat. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpatumtum kato tanyo di magsibu in marayaw iban sin mangi. Naman jari bangaon dun haon mangi subay mo tabunan sin marayaw. Amot timpanghindu kato tanyo. Ittaqullaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pag mabuga ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, kabuga in mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuga in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuga in dugal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw mabuga narunhan imadawhat mo ulong kasi lasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Di harun nga ini, hiruhal kay mo sin Allah ta'ala in hidayat niya. Amin katan, kignut kahibal mo na ka, amun hadya kabayaan niya. Sabab di hilan na kaw hidayat, ba't imag-hidayat Allah subhanahu wa ta'ala? Ba't minsan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihitaan na sintuhan na to Rabbul Alamin. Ya Muhammad, innaka lan tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Ikaw ya Muhammad, diakta aja kau. Di kau makahidayat. Hay siyo-siyo na kabayaan mo sampai kampung mo. Di ako'y maghidayat. Nasabab yan harap na to patuan Rabbul Alamin mangayo hidayat. Hauno kita waktu rihilan hidayat subay mo iuurol magtumagtuin kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan ta kakuyagan intuhan na to Rabbul Alamin, supaya madawhat na to, in kakuyagan na to, dito hadlaw ka na. Bihan, wayroon yan pagduwarwa, mga katawtay manguran na kama Islam. Nawos biyay ta doon haon, nalong niya, apabila, amin di mo pagtuuran, sabab aun waktu wayroon mo yan hiyunahuna, aun ta umarukal kay mo, sin wayroon siya misan na uno. Nari na ko, ay na ko mag-asip ka niya, pasari naman to. Gaman na ini palingkaton mo na hadyan biya mga pamayungan mo harap ka niya biha. Amin biya na sinwayroon yaon, biya mawayroon nagsagga yaon. Bihad to adto. Ka'annahu waliyun hamim. Palabayon na hadya ba, biya sinahangin lima ba yaon, limiuray hatay nga mong pahansipak, inamin suwara diungog mo, paliuhan na hadya pahansipak. Biya sinangin, kimugdan patay nga mo bihan, kaya na naman muray day, yadto na nakapuklas mga katotay mong ran ha kama Islam. Amo yadto insuway pag-anaran sinambuk-pambuk den kato taniyo mga katotay mong ran ha kama Islam. Na ini hatungod sin parkala piagsabot na to ini hangan sin ini manusia iban manusia pagkahi bat suway auntoy muamala marayaw. Dahil nga mga muamala marayaw doon biyay ta kato taniyo, amo na yung magpatiag. Patiakon sila kasabunalan. Di kita umabdyan kanila singkatan mangi. Sa doon kita niyo magsasaw hakatan marayaw. Piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ato yung subay urulon, sinambok-pambok din kato taniyo, mga kato tayo manghuran, haakama Islam. Nainto nasabot na to ini. Wala na to napangadji amin nakaunayat to sa sumakawa subay na to hatihon in muna ray nga katan amo na masuok kato al aqarib amin kampung kaluwarga ta dahon ta into parkala na sabot yadto muna kaful ada amin puun na to in jilaka na to. Ayaw na to, pakayon halawman sin, kampung kaluwarga na to. Labi-labi na to, pamaas tayo mangud na to. Labi-labi na to, in-ina, sing kita. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan kita niyo, sambil simpangadatan niya. Ubus niya kita hinduan, sin, muna rin hakatan, in masuok kay mo, subay amin unahan. Kita ba ko yung Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksintuhan na to Rabbul Alamin. In uus ni maong in ayat kaniya para sa hunsing Quran amo na in Iqra
insumuno sura ni maog amunain pagpaanib wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, paaniba mga kampung keluarga mo. Kita kau yan. Hati niya unahan niya, yung kampung niya muna. Hari pa, ini jumatu mga ini kaibanan bihan. Bagay-bagay, iban nasin, tauro kaing. Nah, biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya, biyaita sin Nabi, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. In sarayaw-rayaw rin kanyulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuna in himinang karayawan sarayaw-rayaw pa ahli niya. Hati niya kampung keluarga mo, family mo. Subay unahan mo rin hakataan. Wa ana khairukum li ahli. Labi ako marayaw rin kanyo tungod pa ahli ko. Bihan. Naaw niyan tao hati niya magmarayaw harap madto. Na ini nilaon sa mga sila magbibisara. Mataod ding mga mano si ando kay lumagkalaong. Wa kasirum minan nas ma'al asafis syadid yuhsinul khuluq ma'an nas walakinnahu la yuhsinul khuluq ma'a ahli. In makamatauran lang niya si mga manusia amuin ini lando makasusah ando kaylo maghinang marayaw harap pa manusia sa in ahli niya di siya maghinang marayaw. Aun waktu inhambog kusog magmarayaw siya pa asawa niya, di niya siya misan magmarayaw ha ina niya. Hati niya palabihon niya, inasawa niya, impagmarayaw niya, dahil nga amin pagmarayaw niya pa ina niya. Kita ba kamo mga kataw-tay manghuran? Hambog sahabat ng asubuha Rasul sallallahu alaihi wasallam, inaki, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati. Ya Rasulullah, hisiuin sarayaw-rayaw mano sa dahon ko maglundang panon. Kala ummuk. Kala thumma man. Sumuno hisiu lang niya. Kala ummuk. Kala thumma man. Sumuno ya Rasulullah hisiu. Kala ummuk. Kala thumma man. Kala abuk. Ay ikaw nakatuo na nga subo, hisiuin sarayaw-rayaw rahon kung maglundang panon, laong niya ina mo. Insumuno ya Rasulullah, ina mo. Insumuno ya Rasulullah, ina mo. Insumuno ya Rasulullah, ikaupat, ama mo. May tayad to. Di kailo magkatali sin anak, ina niya, nagdara sing kasigpitan, hawak to siya piag burus. Kaisa niya. Kaisa niya. Muna-muna rin hakatan amuin waktu sim pag-anak. Hawaktu mag-anak. Inahaanak niya. Laong tayad to inansipak haliang. Di kailo matali si manusia. Aun waktu subay na siya makabaaki sa pamilya pa niya, mapangannal bihang inhinang kanya hina niya. Nahikaruan niya. Hawaktu amuin laungta doon na siya ha laumansin ina niya mag-ipat ka niya sabing pagburos siya inutinot sa uning kasigpitan sinina nagdara magsusulig siya magbubugat doon hapag ipat damikyan pagparuro sinina niya in ama hangkad na siya hikaupat, amura in hinang sinama in maglag kabuyanan. Pagsawsawhan sing kataan, doon na yan. Naamoy yan to in suway mapalabiray nga kataan, haamin to nasabot na to pag iyanon mo amala, sin manusia, iwan sin manusia pagkahinia, na in ini bang nato mapawatok, in katan, amuin sarayaw-rayaw pangaddatan sing kita, amuin iayaran tari tapa daugon in jilaka ta, haamin marayaw yaon kato, pakayon tayo nakkalta marayaw, iban simpikilan tapa amuhun,
sarta doon haon nakawa tanalukat impangaddatan dayng Rasul sallallahu alaihi wasallam uno impangaddatan sa rew-rew amo na in uno na suy-suy dayng halaw man sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamano siya amo na impamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran mahamulya hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi in ini katantan piag nagsabudnal kau iagad mo yung katantan hikaruan niya doon hayaon amoy in laung ta iurul tamad-tumad tu ingkatan amoy nabisaratayad tu katutu kainayad tu sababi alu paragbos mayabot na waktu na tu hayaon na sa kira-kira long tana matangbos na in uno na to ini na amo adto sadya impagpatuntum kato taniw katantan ayaw kita niyo mag-us-us himinang simparkala subay kita mangannal na amamo na mga pila ini pikilunbihan makarwa makatu bang kimugdad na imaksud sin ini pangannal mo madto pa aming karayawan piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala patawakkal Allah pagtawakkal na ka po Allah subhanahu wa ta'ala mahuli manghumbay na ko kanyo katantan na waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين